Ассаламу алейкум, урметтли АТР телеканалының телесейіржілері. Бүгін январь айының 18 күні эфирде саба программасыны сейретесіңіз. Студияда адет үзіресізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалышам ве bu саба хайрлы саба деп айтмаға истеледім, ләкин язық ке ойлы дегел, язық ке bu саба диз достларым біз тінтувнен, Қырымда тінтувнен башладық. Қырым бірдемліге тешкілятының өзінің Facebook сайфесінде білдіргеніне көре шамда тінтув еске Қырым шерінде файл ватандашымыздың евінде кече екен. Қырым бірдемліге тешкілятының малюматларына көре тінтув Гирай Куламетовның евінде өткерлі екен вията оны шында алып кетмеге енді планлаштыралар, енді азырланалар екен. Қырым бірдемліге тешкілятты еркесіне первасы солмағанлары еске Қырым шейірі Октябрьская 44 адресі бойынша барып дестек етмеге ватандашларымызны чағыра. Мұнда фотолар ерлештірілген ве тінтуф өткерілген ватандашымыздың да фотосы бар. Мұна бұ ватандашымыздың евінде шымды тінтуф кече екен. Файл ватандашларымыздан бірі Қырым марафонында да иштирак еткен шымды көріне. Бұне бері епісі тінтувлерде бір кішілік наразылықларға шыққан ве чешіддігер тінтувлерде иштирак еткен ватандашларымыздан бірі екен. Оның евінде шымды тінтув кечірілмекте. Біз бұл меселені бүгін программамыз девамында музакире етмеге тырышачақмыз ве мұнда тайынды видеода тақдим етілген, өткерілген тінтув есасында. İşte bu mesele esasında bugün bizim programımızga musafirler hoşulacak Skype vasıtasıyla hususan biz şimdi Kırım Birdemligi Teşkilatı'nın koordinatörü Serveraga Mustafaev'nin de bağlanmağa tırışacakmız. Aynen o bu tintuf hakkında bizlerge malumatlarını verecek ve aslında sonki olup geçken Kırım'da mahkemeler ile bağlı meseleler bugün bizim programımız devamında koterilecektir. Siz de bizim yayınımızga hoşulunuz, hürmetli dostlarım, ekranlarınızda rejissörlerimiz telefon numarasını gösteriyor. Onun vasıtasıyla bizlerge telefon açmağa imkanınız olacaktır. Sualleriniz, teklifleriniz, gayeleriniz, fikirleriniz olsa buyurunuz bizlerge telefonu açınız. 073 419 41 58 ve 067 963 81 32 деген telefon numarası erdayım bizim stüdyamızda çalışa. Bune beraber Skype adresimizge de dostluğa hoşla bilesiniz. atr.tv degen Skype adresimizge dostluğa hoşulsanız gelecek yayınlarımızda Skype ile bizle bağlanmağa imkanınız olacaktır. Biz ise şimdilik tintuf esasında olup geçken malumatlar hakkında da çok malumatlarını bekler ekende ve musafirimizni bağlar ekende sizlerine bugünkü günün tarihinin tanış etmege isterim. Bugün yanvar ayının 18. günü ve bu gün boyla disilerden ibaret. 1778 senesi denizci belli seyahatçı James Cook o'zining 3. dünya boyu seyahatında Gavayi adalarını açtı. Malum olğanı ki bu Gavayi adaları Sakin Okeanının şimali tarafında yerleşi. James Cook en baştan bu adalarını Sandwich adaları dep adlandırdı. Bu ad 20. asırının ortasına kadar kullanıla edi. O bu adaga ayak basqanda anda endi polineziytler yaşay eken. Meraklı bir şeyini kaydetmege isterim ki James Cook Gavayi adalarına kelip onu yani açkan son anda yaşagan yerli sakinler onu tutup öldürgen ve yarısını aşağan. Çünkü dostları James Cook'nun bedenini endi talap etken vakitte polineziytler tek onun başını ve 4 kilogram etini kaytırganlar. İşte yıllar sonra 1959 senesi Amerika Birleşken Devletleri Gavayi adalarını işgal ettiler. İşgalden evvel ise onlar anda işte bu kaniballarga digerlerini aşamamaları için missionerlerini yollap din kütmelerini öğretmege başlaganlar.
Бұнен бірабер бүгін 1871 сенесі Алман императорлығы құрылды. Бұқыбы Илян Френклер юттырған Францис Прус женкінден sonra яңғырады. Алман императорлығының темел қойыжылары бұл Отто фон Бисмарк ве Вильгельм I Гагецелорын сайылмақталыр. Базы вақытлары бұл императорлығыны да 2-ші рейх деп адландыралар. 1-ші рейх бар 2-ші ве 3-ші әркеске малюм сонки. Малюм олғаны кебі Алман императорлығы өмірінің ноябрь инқилабından сон 1918 сенесі екінледі. Сонки мирақлы әдеселер сырасында шуны қайд етмеге истеледі. Қырым мен Украина тарихы ile бағлы олған мирақлы бар әдесе бүгін 364 ел евелсі Переяслав шерінде Богдан Хмельницкий ve onun савдашлары Рус чарына емін еттілер. Бойлелікнен ресми тарихчыларға көре Переяслав аңлашмасы дүния yüzüne көрді. 1954 сенесі бұл весиханың 300 еллығыны қайдетерек Русия ресми олар Қырымны Украинаға берді. Земаневи тарихчылар арасында бүгін Переяслав ақында мұнахашылар тоқтамай. Бұл вақиялар насылыды ве насыл нәтижелерге кеттірді. Лев Хамызда сейретмеге теклif еді. 1954 сенесі 18 январь күні Переяслав шерінде Богдан Хмельницкийнің реберлігінде Украин қазақлығының темелжілері топланды. Ресми тарихчылыққа көре олар өз топрақларыны Москва чарлығымен бірлештірмеге ве Рус чарына емин етмеге істеді. Совет девары вақтында украинелер дайыма руслар ile бірлешмеге тырыша еділер деп айтқан тарихи миф пейда olды. Атта Переяслав аңлашманың 300 жылығына бағышланған тантаналы тедбірлер күтлеви суретте кешірілді. Айны елы, яғни 1954 сенесі ресми шекілде Қырымде Украинаға берілді. Амма земаневи Украин тарихчилерінің білдіргеніне көре, Переяславларда тізілген аңлашмада екі девлетінің бірлешмесі ақында дегелде сияси арби иттифақ ақында сөз үрсетілі еді. Белі олғаны кебі 1648 сенесі Богдан Хмельницкийнің башлығында олған Запорог қазақлары Полонияға қаршы женкіні башладдылар. Хмельницкийнің бірінші иттифағдашы бұл Қырым ханы еді. Қырым атлы аскерлер бір чоқ ұрушларда қазақлар ile лехлерні енділер. 1649 сенесінден башлап қазақларының лидер башқа девлетлерден де арби иттифақны тізмеге тырышты. Олар арасында эм Валахия, эм де Трансильвания, эм Исвичи, эм де Османлы девлеті де бар еді. 1653 сенесі қазақлар ве Қырым ханы арасында олған мұнасебетлер бозылы башлады. Полонияға қаршы япылған женкісе да кете еді. Оның үшін Хмельницкий сабық душманы, яғни русчары ile бойлы аңлашманы тізмеге қарар берді. 1653 сенесі октябрь айында Москвадаки ерлі шура Запорог ордысының чарның yüksek күші алтына алмаға разы олды. Украинаға Рус елчісі yol алды. Украин ве Рус делегациялары январның башында Переяслав шерінде көрішіп, весиханың имзалануына азылық көрділер. 18 январде Переяслав аңлашмасы тілзілді. Амма аққатта анда чарға тек 284 инсан емин етті. Украин тарихчилерінің айтқанына көре, бірчоқ Украин шер ве вилеетлері Переяслав аңлашманы редеттілер. Олар арасында Братслав, Умань, Полтава ве Крапивян қазақ полклары, белі командан Иван Багун, Киевде Чернобыль веда башқа шерлерде яшаған иялінің бір қысмыды рус чарыны танымады. Бойле фактларыны көз огыне алсақ, бірден аңлаймыз ке Переяслав аңлашмасы Богдан Хмельницкий ве оның савдашлары үшін мұйым олса да, Украина ве Москов чарлығының бір девлетке бірлештірмеді. Ве келечек вақиялар бұны ачық айдын көстерді. Запорог қазақлары Полонияға қаршы 1657 сенесіне қадар женклештілер. Ама бұл сене окумге Иван Выговский келген сон, олар кенеде Қырым ханы ile бірлешіп Русияге қаршы чықты. Яғни Переяславда тізілген аңлашма чоққа сүрмеді. Деген Левханы бераберлікті сейретті көрметлі достарым ве программамыздың esas мевзуларына кечмезден евел күчік бір иланны сізге бермеге істередім. Бүгін Қырымның юқары Рус махкемесі Ялталы яқыжылар давасыны бойынша берілген шикаятына бақа жақтыр. Ишғажилер кешкен сене октябрь айында 4 инсанға низбетен үкім чықарды. Esas месулиетні Муэдин Альваповғаның бойнуна олар астылар, онай
жедер 4,5 ел яшап тарзы колониясы белгілеп 3 миллион рубль төлемеге мecbur етті. Дегер давай iştirakçılarının cezaları az jayıdı. Келечек mahkemeni muzakere etmek için келечек bizim yayınlarımızda bağlanacağımız musafirlerimiz ile şimdi ise bu haqda Zahir Qasmillayev ne aytgan dinleyik. Несмотря на то, что тогда Муиддина и еще остальных арестовали, после этого поджоги в Ялтинском регионе не только сократились, а они увеличились даже в 2 раза больше. И плюс там эксперты заявляли о том, что это вообще поджоги совершены не с помощью бензина, а каких-то других специально горюче-смазочных веществ, которые, вернее, не горюче-смазочных, а горючих веществ, которые сжигали даже металл. Программамыздың en başında айтқанымыз ki, bu hürmetli dostlarım, Kırım'da şimdi eski Kırım'da Tintuf keçe ekken ve karanlık videolar var edi. Şimdi aydın videolar endi peyda oldu. Giray Bey Kulametov'nun evinde şimdi Tintuf keçe rejissörlarımız videonu sizlerge şimdi göstermege tırışacaklar. Көргеніңіз ki, bu sokakta birçok amon xadimleri tura endi emsilalı şekilde kiyingen birçok arabalar nen kelgenler sanki bilmeyim birde bir çok böyle qabatlı bir insanlarını xıdırmağa kelgenler ki biz bilemiz bu sadece Korkutov aksiyaları de bildiri andaki faaller ve dinlemege de. Если не ошибаюсь, 2 годика еще не исполнилось. Мать, жена и он. То есть вот такие вот ну, не маленькие ребята, честно говоря, такие вот, как скоты, вламливаются в дома, пугают детей маленьких. Аминь. Biz ile şimdi Skype vasıtası ile Musafir'a bağlanmalı. Bahçesaray'dan Server Ağa Mustafayev. Alo. Alo, selam aleyküm. Selam aleyküm. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Server Ağa. Sağ olun. Server Ağa, biz şimdi görüyoruz ki Kırım'da, eski Kırım'da Tintuf keçe. Bu haqda malumatlarınız var mı? Malumatlar toplana. En esası bu bizim vatandaşımız, bu bizim kardeşimiz, bu bir piketçik insanlardan birisi. Bu insan ondan yaş olsa da Allah razı olsun 14. Oktyabır'da geçen senesi çok insanların bir şokunu piketke çıkıp onun narazılığını gösterdi ve ondan belli elbette bu insan koz ogundu ve bugün göremiz onun evine geldiler ve bolgan malumatlara göre administratif bir kabahatı var eken dep galiba öyle laf getir şimdi. Ama biz göremiz bu bütün amonların bütün ondan korkuzıp yapılgan hareketlerini hali da administratif bir kabahatka eken. Bu Server Ağa aslında administratif bir kabahat için bu gibi birçok arabaların toplamak, öyle onlarca amon xadimlerini evlerge getirmek, FSB xadimlerinden de bar korunya videoda, polisiya xadimleri bar çıkaralar diğer videolarını. Administratif iş için böyle büyük tantanalı merasim yapmağa nege gerek olarak? Endi şu siz bana demleri o'zingiz aytgan gibi ve endi 4 seneden belli biz bu vaziyette yaşayık ve bunun maksadı tek bir maksadı korkuzmak insanlarını. Ayu balanı korkuzmağa isti dep öyle bir hareket gösteriyorlar. Ama ayu galiba da anlamadı bizim halkımız bala değil. Eğer bala olsa bile korkan balalardan değil. Kaçacak balalardan değil. Çünkü bizde iman var. Ve bu iman ile bir kalp o kadar bir güçlü ola
ve bir halk iman ile o kadar bir büyük derecede vaziyeti ola ve mutlaka menimce ne kadar olar insan getirseler de atsalar da kapasalar da ve büyük ştraflar verseler bile halkımız bütün bu imtihanlarını en güzel şekilde bugün geçe. Çok sağ olunuz cevabınız için. Men daha tafsiyatlıca Giray Bey hakkında öğrenmeye isterim. Siz ayttınız ki o bir kışlık narazılıklarda iştirak etken vatandaşlarımızdan biriydi. Evet. Eski Kırım'da yaşay. Ne vakit özünü faal şekilde göstermeye başladı? Bir kışlık narazılıklardan son mu ya da belki de evvelce ve kimle birlikte yaşay? Kurantasında ne kadar azabı var? Evet, bu insan aslında tek bu piketlerde iştirak etkenden başlamadı. Ondan evvelden de başladı. Hem maratonlarda da iştirak etti. Hem de aslında bolup geçken bütün tentu olamı ya da korontalarga yardım olamı bu şeylerde de iştirak etti. Bu oğlandan aman bir yarım yıl evveli biz taraflarga kelgen edi. Şobakçırayda bolgan vakiyalarda da kelip iştirak etip en akıl tanışıp en akıl sorup kelişken edi bu tarafta. Korontasının meselesinde şimdi ise çok laf ayta bilemem. Tek bilem balası var. Adaşmasam 2 de balası var. En azından ifak balası var. 2 yaşında bir tanesiniz yaş son yaşagan evi 2 katlı bir ev, korantası da anası da şu evde yaşay. Aslında şu şehirlerinde ondan çalışıp yaşap жүрген şehirlerinde bilgen ozda bir ondan sportçu bir insan edi. Bu oğlan hakkında bilgenme bu vakitke şu malumat. Çok sağ olunuz bergen malumatlarınız için. Men bilesiz neni soramağa isterim. Tunebin biz mında Kiyev'de Situmir ağa Situmirov'nen karşılaştık. Ve bilesiz sizin düşüncenizge göre bugün Kırım Tatarlarının Kırım'dan çıkması, Xitayga koçmesi bu mu işgalcilerinin maksadı şimdi? Çünkü biz bilemiz sonki vakitları tintuvları geçken birçok vatandaşlarımızda olup geçken bu memori cezalar tintuvlar ve onlar sınırdan Xitayga koçken vakit onlarını tezden Xitayga da çıkaralar. Sınırda hatta hiçbir soraf olmay, hiçbir problem çıkmay ki çıkmalı. Çünkü bu insanlarga memori cezalar berilgen edi. Birçok faal teşkilatlarda iştirak etken ediler ve hatta Elmira Hanım Baranova korantası ile koçken vakit Yuriy ağa Baranov'nen birlikte böyle de hadise olgan edi. Sizce hakikaten de şimdi bizni böyle ana vatandan tezden çıkarmak maksadındalar mı olar? Nasıl düşünüyorsunuz? Aslında evet, bu son yıllar devamında olan vakiyalar bizge bu şeyini gerçekten de açık gösteriyor. Bugün Kırım'da bu halkımızga razı bolmagan bugünkü vaziyetine, bugünkü Kırım'ın vaziyetine razı bolmagan halkımızga, insanlarına mında yaşayış yok deyip göstermeye istiyorlar. Ve bugün aslında ondan zulüm gösterip de bazı bir insanlar gösterirler ve aytalar. Mana böyle Situmir'inde mana böyle tentu olgan vaktinde ve bütün gün mahkemede olgan vaktinde gizli öyle bir laf alıp barıla ya da tohtan ya da sizge mında rahat yaşayış olmaz deyip. Mesela şu eski Kırım'daki daha bir falcımız Ruslan Bilalov ona da şöyle bir buyruk yaptılar ve bütün kalgan asıl diğer insanlarga da şöyle buyruklar yaparlar ya da diler toktanız ya da yok olunuz bundan. Server ağa başlarız mında tintuf esasında bir interview beri vatandaşlarımız keliniz dinleyek de devam ettik sübyetimizge. Мы начали одеваться, они впустили в дом, он зачитал быстро постановление, начал проверять компьютерный блок, открыл социальную сеть ВКонтакте, там что-то предъявил, то, что у него ВКонтакте, там он поделился.
Потом начали обыскивать кухню, посмотрели все шкафы, там, я не знаю, холодильник. На второй этаж поднялись, у них там спальни. Ничего не ковыряли, не переворачивали. Просто сказали нам свои телефоны предоставить, показать на осмотр. Вот. И изъяли телефон Анашки, я свой не дала, спрятала, чтобы как бы можно было оповестить максимальное количество людей. И сказали, что его будут увозить сейчас. С 7:30 утра будет официальное задержание. С 12 часов будет сегодня суд в Кировском райотделе. Сказала, как бы всех пускают и так далее. Приезжайте, смотрите, никуда его не увозят. Мы начали говорить им о том, что если это админ-нарушение, они сказали, что админ-нарушение не уголовное. Вот. Сказали, что мы так решили, увозим его сейчас. Мы сказали, повестку отправьте, человек придет, он законопослушный гражданин, в нужное время, в нужный час придет, явится, то, что нужно, как бы. Но они сказали, нет, мы решили, как бы, то, что забираем его сейчас. И, естественно, Анашка у меня, как бы, эмоциональный человек, она начала их говорить о том, что это мой сын, я не пущу его никуда. Они сказали, сделайте только хуже своему сыну и впечатаем ему 282 статью. Вот, как бы уже у них на месте, да, то есть статья менялась. И, в принципе, там начали все это подписывать, писать, каждый из них. Было 2 молодых понятых, один с Симферополя, другой с Алушты. Молодые ребята, они были без масок, остальные все были в масках, человек 7 было в доме. Вот, один стоял там между 2-м этажом и 1-м, контролировал, чтобы мы вниз не спустились, потому что нам не разрешали спуститься вниз. И вот увезли. Понятые случайные прохожие здесь по улице шли? Нет, по не всем... случайные прохожие. Ясное дело, что они приехали с ними. Гераев, конечно же, как человек, который имеет на это право, сказал, я приведу своих понятых. Они сказали, нет, наших достаточно, мы привезли своих, вот здесь достаточно. Сразу изъяли у него телефон. Конечно, сначала вроде как дали ему возможность оповестить юристов, позвонить, он сразу же связался. А так телефон забрали. Ну, развелся. Зика, прокомментируйте вообще ситуацию. Ну что комментировать? Вот, очередной обыск, очередной беспредел Это отец нашего брата. под маркой, что они соблюдают закон, выявляют экстремизм. И когда я пришел, еще никого не было, хотел зайти, вы кто? Я говорю, я отец. Я говорю, на каком основании, что случилось? Здесь оперативные мероприятия. Я говорю, с чем связано? Вот постановление у нас, и на высшие эти инстанции ссылаются. Я говорю, я имею право узнать, покажите, снимите свои эти маски, покажите вы кто, документы, покажите бумагу, на основании чего. Ну, начал эмоционально свои эти недовольство высказывать. Ну, так. Ну, Аллах развелся. Герайым поехали. İşte yakalangan, tutulgan Geray Bey'in Omur arkadaşı ve babasının ağzından biz şimdi izahatlarını dinledik Server ağa. Ve men şunu kayd etmege istedim. Şimdi biz göremiz ki ular kelip hem de Omur arkadaşı aytdı, hem babası aytdı. Bir kaç saat içerisinde ne kadar olar haksız, kanunsuz hareketlerini yaptılar. Lakin men şunu kayd etmege istedim. Sonki vaqtlara yapısı tintuvlar geçirilgeni vaqt hem eski Kırım'da alıp geçken alimdar beylerinin evlerinde tintuvlar, sonra işte olsun Bahçesaray'da alıp geçken tintuvlarda olar şimdi telefonlarını, notebooklarını, bu şeylerini alalar. Sizce ne kadar alır olar? Elbette endi ondayn bir o'zlarini merasimin kechirganda ular istegi endi adamın tutmazdan gayrı bir ma'lumotlar tapmaga, belki de bir bağlar tapmaga, belki de bir adların ya da bir insanların telefon numaraları olam ya da poçta adresleri olam ya da bir ma'lumotlar qaysidan anlayacaklar
nasıl da failciler var, nasıl da aktivist olamı, nasıl da insanlar var, kaysilerin birinciden toktatmağa gerek. Çünkü biz hepimiz anlayıp, birinci toktatılacak bu açıklagan, korkmagan, boysunmagan insanlarını yok etmeye, toktatmağa, sürgün etmeye, nasıl olsa da kapatmağa ya da daha bir şeyler. Sonra ise bütün kalgan halka, aldanıp kalgan halka, aldanıp tentülerge gelmegen, aldanıp mahkemelerge gelmegen ya da aldanıp aslında tek öz işine bakan halkın sonra bakacak. Ama Allah'a şükür halkımız bugün hep çok anlap da koşula. Nasıl olsa da nasıl olsa vaziyette de koşula. Yani ne kadar çok vatandaşlarımızın şimdi tutup hapishanelerge oturtsalar, o kadar da çok vatandaşlarımız çıka bu gibi tedbirlerge, doğru mu? Evet. Bu yerde Server ağa, siz şimdi ayttınız ki olar hıdıralar bu gibi insanlarını ve Tunyev'in o'zining Facebook sayfasında Milli Meclis azası Eskender Bariyev böyle anketani yerleştirgen ki Kırım'da sanki dersiz şimdi kollaboratsiyaga işte yakın ve hazır olgan insanlarını talebeler vasıtasıyla hıdıralar. Sizin bu haqda malumatlarınız var mı ve buna nasıl kıymet kesesiniz? Men nasıl kıymet kesebilem? Şahsi bu anketa meselesinde eşittim ama gözümden özüm görmedim ve bizim balalar katnagan mektepte öyle şey görmedim. Ama bu meselenin manası, neticesi nege bağlı menimce elbette bu devlet asıl şey ve bugün de Kırım'ın vaziyeti şey kaysileri kıdra satkınlarını ve öyle bir insanların kaysileri şek yapar, kaysileri barıp çakar, konşusunu olamı ya da halkından birisini olamı barıp çakacak insanlarını kıdıralar. Bu hareket hem gizli yapıla ve bu hareket için paralar verili ve bu hareket için mesela zakon yaravoyla çalışa ve resmi yapıla ve bu anketana bu resmi şeklinde olacak bir hareket deyip görüyorum. Kaysından onlar anlamağa gerek. Evet, 100 insandan bir insan razı olup bir malumatlar verse de o da bir haber olarga o da bir hikayesinden tartıp şu daha bir koranda ya da daha bir insan ya da daha bir bala gayb olabilir, Allah saklasın. Çok sağ olun cevabınız için ve sonki birkaç sualim da var sizge, onlarını da vermege isterim. Mına Server ağa, şimdi ogde bizlerini beklegen malumatlar mahkemeler malumdur. Bu Bahçesaray yakınlangan vatandaşlarımızın işleri Yaltalı, Ahmedjetli, Hizbut Tahrir davasında kabatlangan vatandaşlarımızın mahkemeleri bugün bu sanki arabalarını yakmak davası bakılacak 26 fevral davası ile beraber. Bu yapısı davalarga göz taşlasak, sizce onların çözülüvü ne kadar da sozulacaktır? Endi elbette bu biraz türlü işler hep bu bütün mahkemeler, bütün bu işler elbette siyaset işler. Ama hep onların farkı var. Hem bakılmasının uzunluğu da farkı olabilir. Mesela şu Bahçesaray meselesinde bolgan ya da Hizbut Tahrir meselesinde kabahatlangan insanlar ya da işler, bu işler biz görgenimizge göre 4 yıl devamında bolgan malumatımızga göre en azdan Rostov'da sud başlamazdan bir 18 aygacık devam etti tek следствие tarafı. Ondan sonra başlay endi mahkeme Rostov'da anda da bir 3-4-5 aygacık sozula. Mesela alsak 26 fevral meselesini bu mesele pek çok sozuldu. Gerçekten de pek kıyın bir mesele oldu, mahkeme oldu. Çünkü onda içerisinde türlü insanlar iştirak etti. Menimce bu yakın aylarda bu meselenin neticesini görmeye gerekmez. Fevral ayında belki de görebiliriz. Ama bu da hepsi biz sonundan anlamak gerekmez. Bunu biz neticesini tek siyasetten görebiliriz ve halkımızın birleştirgeninden ve halkımızın bunu doğru ağlanganına bağlı. Çünkü ne kadar zorluklar olmasa bugün 26 fevral'ı biter başka hareket başlar. Yarın Hizbut Tahrir biter başka mahkemeler başlar. Onun için tek bizim birliğimizin olar mutlak dikkat edip bakarlar. Mahkeme o günde ne kadar insan,
Bu marafon içerisinde ne kadar insan, bu tentu vaktinde ne kadar insan gelgen mutlu. Çok sağ olun Server ağa, bizle bağlanğanınız için gelecek malumatlarını Xırım Birdemliginden bekleyimiz. Xırım Birdemligi bugün Xırımda Epası bu olup geçken kanunsuz hareketlerine çıkargan vatandaşlarımız ile toludur. Olarga büyükten teşekkürlerini bildiremiz ve yakalangan Giray Bey'nin umur arkadaşı videoda kaydetkenine göre şimdi onu alıp ketkenlerinde işgalciler ve saat 12'de Kirovskaya şehrinde olup geçecek eken mahkeme saat 12'de Xırım vakti boyunca memuri cezada kabatla ekenler onu işte epası gelecek malumatlar zaman informasyon programmalarında umut edem daha tafsiyatlıca aydınlatacaktırlar bizim işdeşlerimiz, meslekdeşlerimiz. Biz ise devam etemiz ve Tunyev'in bir çok diğer mahkemeler olup geçken edi. Çünkü VCKK davası boyunca yakalangan Kazim Ametov'un şimdi ikinci gün devamında SIZO'da kanunsuz tutalar. Yanvarın 15'inde ona nisbeten belgilengen hapiste tutup müddeti yakunlengen. Advokat Emil Kurbidinov'un bildirgenine göre işgalciler sonki mahkemede hapiste tutuvunu devam ettirmegen. Himayecisi Kazim Ametov kanunsuz hapiste tutula dep tahqiqat izolatoruna advokat şikayet yollagan. Prokuraturadan ise onu derhal azat etmege şimdi talapta bulunmaktalar. Я направил 3 заявления начальнику следственного изолятора Симферополя, в прокуратуру Республики Крым и начальнику управления Федеральной службы исполнения наказания по Крыму заявление о немедленном освобождении из-под стражей в связи уже с двухдневным содержанием его там незаконно. Как вы знаете, 12 января 2018 года судьей Можелянским было вынесено постановление, было судебное заседание в Киевском районном суде. И в этом постановлении я не увидел данные о моем подзащитном. İşte Kazim Ametov malum olğanı ki bu işgalciler keçken sene onu noyabrının 23'ünde Hasan Çapuk, Ruslan Trubaç ve Bekir Degermenci beraber yakalangan ediler. Olarını Türkiye vatandaşından para talap etuvde xabatlaylar. FSB geçirgen maxsus operatsiya devamında Milli Hareket veteranı VCKK yaramadı. O acele ilk yardım arabasında o vakit vefat etti. Tunyev'in da birkaç vatandaşımızın apellasyon mahkemelere bakılgan edi ve onların hapiste kalacakları hakkında karar çıkarıldı. Xırımdan yukarı Rus mahkemesi Bahçetasaray'da terörizm boyunca yakalangan Marlen Asanov, Ernest Ametov ve Server Zekeriyev'nin hapiste kalma müddetleri uzatılmasına karşı şikayet arizalarını kanaatlendirmedi. Asanov, Ametov ve Zekeriyev Hizbut Tahrir Teşkilatında iştirak etmesinde xabatlanalar. Olarda uç Xırım Tatarı Enis Ransaliyev, Mehmet Bilal ve Timur İbragimov'la beraber geçen sene oktyabrın 11'inde Bahçesaray'daki tintuvlerden son yakalangan edi. Onların hepsi şimdi SIZO'da bulunmakta. Bunun beraberlikte Tunyev'in siyasi mabus Üzeyir Abdullayev'nin umur arkadaşı Fera Abdullayev'nin davası bakılmasını fevralının 6'sına kadar kaldırdılar. Kadı mahkeme binasında olan kameralarının videosunu takdim etmege havale etken. İşgalciler onu Akay'nın davası bakılganı vakit mahkemege kirmege istegeni için şimdi xabatlamaktalar ve biz ile Skype vasıtasıyla şimdi Fera Hanım Abdullayeva bağlandı. Siyasi mabus Üzeyir Abdullayev'nin umur arkadaşı onu selamlayıq. Alo. Selam aleyküm. Fera Hanım, sabah şerifleriniz hayırlı olsun. En evvela sormağa isterim. Tunyev'in mahkemege bardınız. Mahkeme nasıl geçti? Да, вот прошел по поводу моего так называемого административного нарушения, которое якобы я совершила в день моего мужа. Что говорилось, которые приводили относительно меня, были полные клеветы. То есть пристав, он говорил, что я кричала, вламывала в зал суда, себя неадекватно, агрессивно.
Ну, всего этого, я уже сказала, не было. И именно поэтому мы с моим защитником запросили видео с камер наблюдения, которые бы просто-напросто подтвердили тот факт, что никакого правонарушения я не делала. Yani anlағаныма көре, çünkü bu mesele çok belli olmayan meselelerden biriydi. Siz tunevin, sizni mahkemede sanki dersin agresif hareketler yapkanınızdan memori protokol tüzdüler, doğru mu? Katinde ise öyle şey yok idi. Нет, я так себя не вела. Максимум, что я делала, я требовала свои права, что я имею право находиться в здании суда, и пристав требовала от него, чтобы он мне сказал, на каком основании он просит меня покинуть суд, здание суда. Но никаких оснований, законных именно оснований он мне не привел, и поэтому я продолжала настаивать на своем, но в итоге все равно я вышла, но они не применили ко мне физическую силу, я добровольно вышла, но в итоге все равно они составили протокол, и в протоколе они вот просто меня клеветали, потому что у них не было оснований для того, чтобы составлять этот протокол. Siz bu icbir agresif hareket yapmağınızı izbatlagan videonu talep ettiniz. Anlağanıma göre Tunevin mahkemede ne için video takdim etilmedi Tunevin? Keçirildi mahkemeniz diğer günge. Ну, видимо, просто приставам это невыгодно, потому что, опять-таки, я повторюсь, это просто-напросто подтвердит мое адекватное поведение в суде. Olar red edebilirler bu kamera çekimlerini göstermemege ya da onların böyle hakkı yoktur? Ну, я не знаю, к чему они могут прибегнуть, в принципе. Но судья разрешила, то есть решила запросить эти видеоматериалы, и именно поэтому отложила суд на 6 февраля. Yani sizin düşüncenizge göre eğer böyle o biraz göz taşlasak, fevralın 6'sında bu video takdim edilse mahkeme neticesi nasıl olacak? Çünkü memuri ceza anlağanıma göre 1000 ruble paradan 15 günge hapis cezasının yekunlenebilir, doğru mu? Там за это административное нарушение от 500 до 1000 рублей штраф. И в случае неуплаты этого штрафа там предусматривается, ну, сутки, да, вот могут дать. Но я думаю, что вот это все, вот этот весь спектакль, да, это такое вот некий посыл, какое-то вот показательное выступление тому, что вот они не остановятся ни перед чем. То есть эти репрессии, они не остановятся ни перед чем и ни перед кем. Неважно, пожилой человек перед тобой, как это было с Серверага Караметовым, неважно, больной ли человек перед ними, как это случилось с Бекирага Дегерменджи. Ну и естественно, что оказывается неважно для них, перед ними беззащитная женщина, мать 4 детей, муж, который в данный момент находится под следствием по ложным обвинениям. Но, вы знаете, я себя не чувствовала беззащитной, альхамдулилля. Прежде всего, во-первых, конечно, с нами это наш Создатель, Господь миров, да, Он всегда нам оказывает помощь, всегда оказывает помощь угнетенным. Во-первых, да, и во-вторых, была общественность со мной, были те люди, которые пришли меня поддержать, и за ними я себя чувствовала как за каменной стеной. Вот знаете, ко мне сразу подошли люди и стали говорить: «Фера, не переживай, мы вот уже собираем в рамках крымского марафона тебе на штраф». То есть люди уже настроены на то, что будет штраф. Ну, я говорю, в принципе, там небольшая сумма. Нет, это наш штраф. То есть вот такими вот словами поддержки меня поддерживали, и это было очень приятно. Я действительно вот чувствовала вот эту силу единства. Çok sağ olunuz cevaplarınız için. Bu yerde de şunu soramağa isterim Fera Hanım.
Егер ки бойле келечекке көз ташласақ, емде Туневан сызны имайыжы Лейля ханым гемиджи хорчалайды. Менің алған малюматларыма көре, оны баштан йолламаға истемегенлер, doğru mu? Было так, что поначалу ее не хотели пускать как моего защитника, но Лиля Ханум, она требовала, чтобы все было в рамках закона, и судья все-таки не посмела нарушить эту норму закона. Yani Leyla Hanım'ны mahkemeye көрсетмейді білелер, doğru mu? Ну, естественно, что если судья решит нарушить этот закон, то естественно, что могут не пустить. Но в данный момент судья вела себя адекватно и не переступала эту норму. Çok sağ olunuz ve şimdi ne yapmağa planlaştırasın? Somur arkadaşınız aslında görüşmege imkanlarınız oldu mu? Ya da bir böyle mahsus görüşüp imkanları peyda ola mı? Единственный вариант для того, чтобы увидеться с мужем, это были вот суды. Да? На сегодняшний день они проходят закрытыми. А свидания, нам, в принципе, как не давали, так и не дают. Вот я единственный раз попала на свидание, это было в августе месяце за вот этот долгий срок. И, в принципе, в том же духе продолжается. Свиданий нет с мужем. Çok sağ olunuz. Biz ile bağlanğanınız için Fera Hanım ve umut etem fevralın 6'sında endi mahkeme karar çıkargan sonra siz ile de bağlanıp onun neticelerini müzakere etermiz. Biz ile siyasi mabus Uzeyir Abdullaev'nin nomor arkadaşı Fera Hanım Abdullaeva bağlanğan edi. Onun da Tunev'in mahkemesi olup geçken hürmetli dostlarım. Men ise gelecek haber hakkında sizlerge daha bir kere tekrarlamağa istedim. Tunev'in de bu haber peyda oldu. Şimdi de Server Ağan'ın önüne laf ettik. Lakin kenede malum olğanı ki bu Kırım'ın işgalcileri şimdi onlara malumat verecek insanlarını hıdıra. Bu sebepten mektep talebelerine mahsus anketalar berilе. Böyle eknen xorantalarında olğan fikirlerini bilmege tırışalar. Bu haqda Tunev'in özünün Facebook sayfasında Milli Meclis azası İskender Bariyev bildirdi. O Facebook sayfasında bu anketalarının bir nusxasını yerleştirdi. Ona ana babalar toldurmağa mecbur ekenler. Bütün sualler ekstremizm ve ona karşı kureshnen bağlı. Первое впечатление, что с помощью данного, на первый взгляд, безобидного опроса оккупационные исследователи пытаются выяснить настроение в семьях и возможность их потенциального склонения к сексотству. İşte o sebepten biraz muhayt olunuz. Eğer ki balalarınız evlerge bu gibi anketalarına getirse, muhaytlık eğer ki elbette ki mecburi olsa, mecbur olsanız onlarını toldurmağa, elbette toldurmamakta yaxşı olur. Tevsiye ete bizim Milli Meclis azaları, lakin kenede muhayt olmanızga çağırmaktalar. Şu sırada Kırım'da yapılgan represiyalarga göz taşılgan ekerinde Ukrayna Dış İşleri Nazirligi 6 Ukrayna vatandaşının işgal etilgen Kırım'dan Rusiyaga kanunsuz şekilde geçirilmesine narazılık endi bildire. Laf Yaltalı sözde terrorizm davasının mabusları Muslим Aliyev, Emir Usenkoku, Vadim Seruk, Enver Bekirov, Rifat Alimov ve Arsen Jiparov hakkında keti. Onların işgalciler Hizbut Tahrir Teşkilatı ile alakaları var deyip tutkan edi. Davanı Şimali Kafkaz Bölge Harbiy Mahkemesi baha. Bu sebepten mabuslar Rostov-na-Donu şehrine alıp getirildi. Halkara hukuk boyunca bu kanunsuzdur. Yani işgal etilgen topraktan Ukrayna vatandaşlarını diğer topraklarga geçirmek bu kanunsuzdur. Вона все рівно, як держава-окупант, несе зобов'язання не переміщувати осіб і дотримуватися прав та свобод на тій території, яку вона незаконно окупувала. Це є в міжнародному гуманітарному праві. Разом з тим, вона порушує щоденно це.
Түнебін Милли Мeclis азалары ақшам Литвания Анаяса Mahkemesi'nin başının көрішті. Олар Rusya халқара қанунларының бозғаны ве тежавуз мемлекетінің Анаяса Mahkemesi Қырым işgalini desteklегенini музакире еттілер. Көрішів девамында Қырым меселесі халқара seviyesine daha yüksek derecede көтерілуі бойынша келіштілер ве Анаяса Litvanya Anayasa Mahkemesi'nin yolbaşçısının bildirgenine göre gelecekte bütün халқара teşkilatlarının beraberlikte çalışmağa teklifler olgan. Келіңіз onun айтқанını dinleyik. Одна из наших инициатив совместно с украинскими коллегами, совместно с другими судами, такими как Молдова, Грузия, некоторыми другими, это осуждение судей в мантиях преступниках, в смысле, я имею в виду Российский конституционный суд, поскольку мы думаем, что очень трудно придумать что-нибудь более дискредитирующее судебную власть, как принятие такого преступного рішення. Зараз ми обговорили наші деякі кроки, які б посилили тиск з боку правників, світових організацій правників на Росію задля змушення її повернутися в межі міжнародного права. Деген izatını bergen Litvanya Anayasa Mahkemesi'nin yolbaşçısı ve Milli Meclis reisi Rifat Çubarov, hürmetli dostlarım. Men ise programımızın yekunlenmesine birkaç dakika kalar ekende sonki birkaç haberle tanış etmege isterim. Çünkü ve bu birkaç haber biraz keyifli көтерір деп үміт етем. Çünkü малум olғаны кебі ярын январының 19-ында Tatlı Ses yarışının finалы мында Киевде өткерілежектір ve енді Киевге Tatlı Ses yarışının iştirakçıları da келе başlағанлар. Şimdilik Litvanya, Türkiye ve Kırım'dan iştirakçılar keldi. Yarışının gala konserti айтқаным кебі yarın өткерілежектір. İştirakçılar olacak çıkışları ve olup geçecek yırları, oyunları ile pek meraklana ve çok heyecanlanalar. Yarın zaten siz ATRT kanalının yayınında canlı şekilde bu konkurs konsertini görmege imkanınız olacaktır. Bununla birlikte elbette gelecek yayınlarımızda da bu konkurs konserti aydınlatılacak, gösterilecek. Şunu kaydetmege istedim. Kırım işgal etilgeni sonra Tatlı Ses yarışı ilk kere Kiev şehrinde ötkеріле. Bu Tatlı Ses yarışının Kiev'de ötkеріліп manası ne degen sual nedir? Aslında manası nede degen sualının cevabı şahsi benim düşünceme göre bu elbette ki nesiller öse insanlar peyda ola, insanlar gayip ola, lakin halkını halk yapkan şey onu halkının istidatı balalarının geleceğidir, parlak geleceğidir. O sebepten nasıl hareketlerge bakmadan bugün de bugün olup geçken şaraitlerge bakmadan istidatlarını inkişaf etmek benim düşünceme göre halkımız için ve onun inkişafı için çok mühimdir. İşte geliniz şimdi Kiev'de endi çeşit yerlerden geçken ve canlanan yarışçılar hakkında levhanı seyredik. İki çeşme yan yana su içtim kana kana. Kırım Tatar Milli Yeri Borispol Avalimanı'nda yangıray. Onu İlsu adlı folklor ansamblın iştirakçıları icra etti. Balalar Litvanya'dan geldiler. Ana vatandan uzakta olup ecdatlarının medeniyetini saklap kalmağa tırışalar. Tatlı Ses bala yarışında 3 Kırım Tatar yerini icra edecekler. Впечатление, получить новый опыт, узнать этот конкурс получше, знакомиться с новыми людьми. Желание помочь нашим детям узнать свою культуру. Для нас это как бы даже честь и миссия поддержать крымских татар, тех, которые сейчас здесь впервые в Киеве восстанавливают этот красивый конкурс. И для нас на самом деле это очень ответственно и важно. Уледен son Киев шеріне Kırım'dan balalarının avtobus geldi. Ana baba ve ustalarının umumen 20 bala. Halime 10
11, Хатиже 13 yaşında. Хайбулаева Тата Хардаш санада Кырым татар ойынын дүлберлігіні көстережеклер. Олар Кырым татар ярышында иштирак еткеніне куваналар. Репертуарны итина или азырладылар. Чатырдах — это гора, Крымская гора. Мы будем танцевать про нее, немножко привезли колорита Крыма. Он сначала спокойный, потом начинается веселая часть, да. Там о всем вот то, что есть в Крыму, описывается. Tatlı ses yarışının iştirakçıları Kiev şehri yanında yerleşken Pushcha-Voditsa vilayetinin musafirhanesinde birkaç gün yaşayacaklar. Şimdi yoldan gelip rahatlanacaklar. Yarın ise endi tatlı ses yarışının general repetitsiyası başlanacak. Bundan da gayrı Kırım'dan belli Kırım tatar artistlerini bekleyler. Виктория Аблязова, Данил Карп, Никита Проскурин, Асан Эминов, Zaman, АТР. İşte böyle levhani seyretti, көрметлі dostlarım ve yarın akşam konsert hakkında sonki malumatlar ile tanış olacaksınız ve ATR telekanalının yayınında canlı şekilde seyretmeye imkanınız olacaktır. O sebepten mutlaka seyretiniz ATR telekanalı adından ve mında kelgen birçok balçıklar adından meraklı olğanını vade etmeye olam. Ve sonki böyle levhani sizlerge taqdim etmeye isterim ki Avropada şimdi propagandanın kureşke sayt peyda oldu. New York'ta ise Rusya muzikantına karşı narazılık geçirdiler. Rusya propagandistini ise Moldova'ya yollamadılar. İşte bu hafta seyredik. Nikos adlı saytı propagandanın faal kureşecek. Bundan da gayrı sayta yanlış malumatını darqatkan insanların adları yazılacak. Kara cedveli tez artta. Anda endi 100'den ziyade separatist kırsetilgen. Ukrayna barıştırıcıları adlı teşkilatı Litvanlarını bu proyektinin başlanıvından hayırlap düşmanlarının kureşmege tecrübenin paylaşmağa çağıra. New York şehrinde Kırım işgaline kol tutkan Rusya jazzmen Igor Butman'ın çıkışına karşı narazılıklarını gösteriyorlar. Narazılık aksiya Lincoln adlı meydanı yanında geçti. Igor Butman'ın konsertleri bir hafta devamında geçecek. Aksiyanın iştirakçıları konsertinin teşkilatçılarına böyle ki artistlerinin davet etülüvü ruhsatsız olğanını yazdılar. Mart ayında 2014 senesi Rusya prezidenti Vladimir Putin'ge Kırım işgaline razı olğan yarım bin medeniyet insanlarının arasında Butman da var edi. Igor Dodon'a intervyu almak için yol aldı ama onu kırgızmediler. Moldova sığırcıların NTV telekanalının alıbarıcı İrada Zeynalova'nı sığırda yakaladılar. O prezident Igor Dodon'un intervyu geçirmeye planlaştırgan edi. Sığırcılarını bildirgene göre jurnalist ne sebebiyle kelgenini resmi şekilde anlatıp olamadı. Moldova yolbaşçısı böyle ki hareketini mahkum etti. Veronika Ivashchenko, Zaman, ATR. Bizim programımız ise yazık ki sonuna yetti hürmetli dostlarım. Bu sabah Cuma akşamı yanvarının 18'i ne yazık ki hayırlı olmadı. Kırım'da, eski Kırım şehrinde vatandaşımızın evinde, Geraybey'nin evinde tıntuv geçirildi. Pervasız kalmayıp barıp destek etkenlerge büyükten teşekkürler bildiremiz. Bugün saat 1'de Kırım vakti boyunca 26 fevral davasının da oturuşu olacaktır. Bu davanın esas figurantları bu Ali Asanov, Mustafa Digermenci ve Davuç Diger vatandaşımız. O sebepten barınız, pervasız olmanız, lehayt kalmanız, birbirimizni böyle şekilde destek eteyik. Sabah programması ise yekunlendi. Sonki haberlerin şimdi sizlerine Ayşe Hanım haberdi tanış ete. Sonra Elizaveta Tsarigradskaya bu haberlerini muzakere ete. Bu studiyada Kırım'ında Kırım serbestligi için biz mında görüşmektemiz. Bizden ayrılmanız.